nang ni sarkar NDA ba kadai ban penurlong ya kini ki pratli ki ma ya kwaru ban pensyai namal bagi paipa kinum syaelam bagla nodan shibun ki persang ban yalam bagla yo patba o ban keno da kumni pada kumtai lada kadai tang hapeng para paipa ngene me persiap mereka asal bakat u deputy chief minister kat u minister kidang keren kum gitu ki kelung ki kena dai nomor ketakadal asal badonkan dai nomor ketakadal asal badonkan ban ai jigai om tang epi superstar kita song habo secretariat Nakwa benang iki ngam tip kisnotu orang kamu ayu politics. Hana ba ka BBP kale politics kane ka meeting nyimpat ong yang kini ka rally nyong kini datang ka nisang ban lek pensnotu bagla. Anda the voice of the people party kan lum ni ka rally hagi por di banuan upai ba de kilak unmi hagani ka rally lagi ke bersisa kini kedai tangga jilang patba ban penslo tu ban sedang nami ban penslo tu boleh nihap ban mi kumni syakmat na kuam nang ni minister ban penslo tu lagi ya kata ka kintin politics kamu ayo politics katung de jimbatai jong Michael Curtis ubabatai sebagai jimbat jong politics Wong kuno, the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata kadang jimot jong ke politics, kamut ke politics, kandai bagi kerantanya ke sarkar, lani mansini election, lani ya kata kejingan jong ke sarkar, lani kejua. Nega dei syafan kejing sandur yang kata kebo, kumno layo yang kata kebo, kumno la sandur yang kata kebo. Balai la dong kamban sandur yang kata kebo, bat kumno ban pentri kam yang kata kebo. Kiai kita yang kita pelong, yang kata kebo pakanon rai di polisi, lani di program, di prepare. Lani kita ki factors, kita influence, lani kita pelong ya ke sarkar bahkan shim, yang ini rai komuni kata kadi ke politics, kabamangi ki nongelam jongga voice of the people party ni slow talk, hangi ke politics kam day tang mansiang election. Oh, bapli kini ki minister jui ke politics kadai bet tang banile election. Wei belami ki sensan putai ban pelong cilang. Oh, lale politics. So snake makin snow hana banile politics ya kani kaji ki lompong deng layak ki yau lompong deng namar ban ya kan bas lagam ta ke MP lada galong kumta lada ong yepi mlong shu kanta bangin pinyeng kandidat namar bau samla ban siudor nonglang ringkat baka kenuan tu kira job dia ke sarkar Hari kami ke DAP sedalam benda sendiri hapai mau kita yang baskem nama long su penilai umat elek no bangsa orang MP no mul kiam kicingkren bi ko kipat ba but we claim shim kabu lani hijack kumbang utau sama nangalam nagaseng Congress ba the voice of the people party ka hijack lani kalorong tu juborno ya kani ka buram ka bagai GTF ka Green Tech Foundation ka dai beliau AM ko kipat ba kinangalam jaga voice of the people party kita nagajing kit haba gini
sama kami ban syahran bandar dengan bentuk lo yang tu projek lumpang deng banding bentuk ke sorkar kampatiau laiski sauski kini kisama kelakan telat ndan nampak ndan nampak Nalan jaga boys of the People Party Imhun kemensian ban pikai Iki samla betun syuyak kumtu Lani ki bikin cinta Nilai ban aimin sini miki Ban nilai tu ban pelak yaki Nagano Kajima Kabak ban petak Ya kajim ke jongki Ban natip Baladam day Bagami Pertai ke boys of the People Party Baladam day Bani penberai ke ciki Ngangai kandan ke cinta ke seniu Yang ini kisama Atau kita bohong Baga boys of the People Party Kali politics Pihun Balayun kisama Kita kucing matriang Bandung pendan Pinyak Noi Atau pihun Kemensian Balayun layut kisama Kita mik syakmat Balan laga jauh ke cikem Ban raikut Aduh baga sorkar kan Kihon bagi siap mo ke boys of the People Party kamun kami syakmat namar ketekatau ban yaro pingin sana ban kuat lagi nagari ni tiba apa yang kini ke jongki ko tipat ba oh gan muti ki oh oh pratli mo kimat jong ke BPP Shanuja kari special polisi yong oh so ngaku abnai kubai menu katonot ya gitu di bapen mau ini bagi dan kample ban batai yau patba ya kini kamat hagani kapor ke pemerintah habang ini keren kaya gimat kiman kerki lagi di current issues di yang bertin pareng ini keren bakal dondu gaji keren syafang kini gaji ki kemana lagi ausnam arfai hawa sorkar haban pendem hawa benai September arfai kena tahu ke expert committee bagi expert committee kalau summit ke report ke sorkar hawa benai Jun arajat arbusan ke Shimpor ya ke sorkar bagan puli yang kata report pion marka kia palat kadang kesin di meningkong balat ho ya ke jimbet jimbiang jugaan dekat kilo hagani kecil gaji hakimi jitau kilo ya ke jimbet jimbiang jugaan balak ban petrekam datang hapok ke sorkat MD bagi tahu kilo ya kata recommendation the expert committee nilai keren bat nilai sloto apa nilai keren bat nilai tai apa assembly the voice of the People Party minta kumkinong ilang nilai keren ban wakilat kilinti dan artili ki perkat di jumi hagam ni betul ni ke recommendation ni ke jimbama juga sorkar ban penkala kawai galong nesi ni hakan pai cikaying bishop lani nyen apno hau afufra bagian rahi mengi ya kani ke jimpun kelai kani ke polisi jai nomor kata dau himla kumki nolam bansurai kirki namanya soto bagi sorkar hadir asem takat bakim kuat dan lili ban penkala tinggi dan tau ngidang wok ngidang yasluat bagi wibat ki legal expert ni kendo la ke por Singapore ko ki patba namar ka kadao yem klet ya kami ke issue yem klet bat ni so yang minta ki mat ki ba kmade kini ki pratli ki ba ngidon kam mardor ban pentrekam oh dia slow ni ki don nak liang persyak nang ki to ki boleh jimen toy bha nang ni sorkar ki ba ni PPP ke pelati super syabet kepala ke sorkar unjiro besi kali bah kuniro ngasih tua ban keli jingkeli di patba minta lara nyilalat yang nongtu anda perta badon nongtu beratu nani ke jaga ni anda layout kedang layout kem layok kem itu nongtu oh layok pisah
pisah no ula pun pai no pisah bagi kita kemarin ki boloyo bantu nyele umno hapai kublei to nontu ula pun pai ke pisah hapai kublei to nontu ula pun pai tak kesian kaksa kini mentah kisah mana tibriu bagi ting tatap yang the voice of the people party kisah man pentame tiap bagi i bagi tang jumpa pihit ni ya lei ke ni nyeli tang jumpa pihit ka jumpa pentame ko ki patba namar kata ada kuat ken bagi ki patba ni yo ya ka syai ni sopo kabupiang balai ni persya oh nala syukur syalot dan juga mentah kini kisahlah kisah balik training nakam ta bikin train kita di spa oh ingin persyak kaya gabani kuat kalau kaya gabati nangam jang voice of the people party di dan naga jing purpat ke jungki kalau ngem kelat bagi day kejat meriu tiplay kata ni keturai ke ngem kelat bagi day ru kejat meriu kemudian ke akor ke pura ngari ukun pasi ngatip ela ka jong ngatumay lada piang ka dustur ngatip lada piang ka jinget nyamru ngatip lada piang ka jing sakri play ngatip ela ka jong ngatumay ngasmo tumat panabang panwat ela ka jong ngatumay oh kanu gulo ngasmo tumat haba pagin shakida gay tibarim syapang ka jatriu kasi ka jung kedai mar kita tahu ngimla ban priang yeti ake ki bonora ka jinjat ya ka chatreu but ki kon samla ki kai kai mani ko ka de ki ta ki kon samla ki ka de long ponsin ha ka mariang ba ka chaka ka sian lani ka safe environment ko ngi awak tin pareng ngimla ban expose lani ban sha ki kon ki fiji bagen train ki chaka ki bamshan oh kini mentah kita ki pensar ni ya kita ki 5-star hotel ki 7-star hotel ki Taj ki Max la ban mi hadelu ki sawara ru kita yang dibangi nyemtip ban pensarang ban omao ki jelaji dan ki Taj jelaji dan ki 5-star mereka ni yang ampiat ko ki patpa ki nong chua kai perteng ki namuan badang kata ki Taj sapo Meghalaya lani kita ki 5-star Upalam Hai Patel, way lagi noyam juga di India. Abu Wan sini kami itu juga di Stan Patulai Spa, Saupura. Abu Premwal Kuno, yours is the land for gods to live in. It's air, it's pure atmosphere, it's sweet waters. Wal ring itu pergi dengan ring, kami di play in Sham. Hal air kami ring mensin. Kiwa, kiba im, kiba kod. Jinglong kamariang kaba kod kaba suba. Kapalang yang kata kesenimiji, lani ke jinglong kaba kod kaba itnat, jangan negeri kaba itaji. Kadi kata kaba penlong, bagaimana ban kering iki briu, kibana sebar, uang kan kering wa iki play bikin wan ban shong, agar negeri kaji. Ini mar kata kata hong ipek iki iki baru aku kipat ba. La syukuaru ban pensong ni ngalawat jintip ningkong kumno kini ki artli ki hotel di magani ka sarkar kalawandra ke Vivanta but the Marriott ngalawat jintip kumno kalainap ban pilionong kumbaki lakam ke hotel front office department lagi ki manager ki supervisor ki beriu ki penabar receptionist kibri kijong housekeeping manager supervisor kibri kibanabar room cleaning and maintenance ban pumpoy tamba kijong laundry service kibanabar linen and uniform room kinai kinajuni public area cleaning ban pumpoy ikutulog jaga kabarong bumipata kinai kijong food and beverages department kabam bat kapindiang ya ki jindi manager supervisor outsider kibanabar food
and Beverages Kitchen, Hapo Kamera Chef, Habam, Bakini and Pindiani Gijindi, Baro, Kibanabar, Sales and Marketing, Kibanabar Outsider, Finance and Account Department, Outsider, Human Resources, Outsider, Engineering Maintenance, Outsider. Ko ki paiba. Kijungi yo yonta, tangi kampen point kamera. Atau kata kadai kejimentoy, ya kibri kijungi. Kikali kibatama ya kini di hotel. Kimne ini local kijungi, kini gimana Assam, gimana ba? Kimot panten ini. PI ya kata, ketat. PI minta, ya kita cakap. Tapi he, PI wah hadu, merupu, she's kenai Muslim. Kani kami kecil awak, jadi kecil tidur. Nanti kena bagi ayah, tiba ayah yang kita cakap. Kita mau bagi mana kenai Muslim hadir, berpenpai yang ada cakap. Nihab Banwa, Nihab Banwa, Nimlawan Syeda yang ada sorga. Kabonra ini jelek men. Kisah penskoba yang konsama, yang festival, kibamla patban kamera, yang jingsnil, hagi yang festival, kibala penjat yang konsama kisah. Oh kita mingi tidur di bawah itra manpet bamnot show. Larang tangnya ada pima pante rakam. Kumno pinte rakam yang jingsnil, syatai, syapo, dong menong, lompong den. Oh kipat ba. Kay kemudian kam kerki memba. Kalau memengi kipat ba, nginapan tip banwa ya kini kiai. Menagani po nong soy ngala keren. Ngalong. Bahkan dengan sarkar menta. Ban penbi kipat ba. Oh, kilesh pun kiai. Jings no kan, bakini opini kok kubur. Historic decision. Historic moment. Oh, kapan saat jika mau sudah kacine jong gini. Benar bagai kasih, ten kasih garo kanong no the official language apostle. Historic decision. Hadu prasnam kasimpore pi tangban pelong official language ya prasnam tam pirasinsar tangban pelong official language ya kasih bagaro tapi kini nanti kumrogen ke sarkar India kan pendrung tinggi ke HDU apa tangma pilu hadu minta bidang pendrung bakataru kadai namar ba num aira ya kadai ke PPP ban penki pat ba tang sudan jiki malumala persang ban penki kamno oh ban penso tenat hana mentangin wat ya kat origin jiki kasih origin jiki garo nanno kimi oh kibri jukite lasmo hieng batu ani kanika sarkar jite kepada kuasa Banwa yang ketenrai kepada kuasa Banwa yang ketenrai cungi nrai hagatu gasni apa non sonyong kata kamnong gabakirki ini bantep satep suki melehi nanongiwan kom kejadre fasi lagi kom digaro nrai ke bagi dandam bantep kerki kom kejadre kolong syapang uni ubadri rai de Uai Patri Rai, ubah yolot kikam, hagani kejela kejeli, watya kikam, kiberi bikin development, bala pentrekam yang kita ke school, eklavia school, kiberi ke school, mission, jong, hasnong seorang kam kebahak, apa mau rutineng, hamau rapat kebahak apa mau selam, motor bi, uniti imat, undayo imat wad ini kam. Diwaidong un kini kita imat. Tinangno uli upatrira. Kalau don kami kalau bagi don kamban tip. Badai haka kali jongni upatrira ru balayo ban kem ya kapisa shikrot absanlat haka por bagi NPP kalenya election. House yang absan tu tipada.
hang tapi ngapai pun suatu bamdei bengisu bisni dan ini squat beniki ni don kampen ban suatu ni don ya kan nurem ke masam ko kipat ba kinong yalam kijni kila ki tinge ban yo era ka jong ka jela bare bangin sin shar ko ni habangi yo habala pinkai ke district council ni wan ra ya ka an kamadai ba ka trading by non tribal regulation act tabawot ban yana ya ka kai ka pateng ka jongi kom ka jat reu nama kita ni kuaten bagala wei ke jongi kon ki ti ki kanong ka lawai ka basya dei nama kita ka tahu Dei mar kata tahu ngira sei yegini ki pratli ki mat ko ki patba bangin let mentara shu patba bantu syai bantu sutu bangin weri u patba kathma gajni kajile gajni kami persyai kita kijukan bekhar kadai kita ki bapak ki kapor has sekretariat ko ki patba kathang gajni kadai bangin tor siapa sekretariat anda kata kapor kalau poin kata kita jak ban lek ban pensutu yo patba halor kini ki prat ni ki ma kabaningkong ni ka mat kolong bari ban pendono ini ka project tourism hangte ko lompong den ka sarkar ka penduk andre ni yen ha kono ngenam sha ban ai wai hadu andre po but ndai po snem don kam ban penyari kita di snem haba pi ai wai ngenam la ban priang ya ka jing lilam emem pepet ya ka kendau ka skap ka jing Kenapa ni payah? Indonesia yang sarkar bahkan awal itu berapa batulai posnya. Bangun IP kini kita payah kini kita berjuang piknik banyak lagi kita kon kita how to lom niru lagi yang niru pak tang sudah kan hi kata ngam net bagian dang yo banlek banru like do ngin hab siap siap narut merung salah Ubaret ubariah, what minti? Pio kamu lagi habis bantah? Apa Maria? Tidak bisa berhenti kopi yang baik. Mari kata aku kipat ba. Nasko kartu lebih kecindon di hotel nampak kita di Torres Siburan, Mrei, Banong, Katshabapai, Bapin Chuta Hotel 5 Star. Nasko ni hapan perkat aku kipat ba. Nyendai bagi persyai rai kapal. Nagam ta kita gimana bagi persyai rai kapal. Hendrai ni bagi jangan rak kejungki rai kapal. Kamdai nanta kejimentoi jongi kum ke jatmreu ko kipat ba. Ngalai nuksa ya kita kita mentoi hagini ki hotel Vivanta kumno kita ki nongtrei. Pat kai ka sosi kalau. Balaton kita pinsau ya. Kion ba nomor ni kita kejatmreu. Kapa sekolah orang bagi tu yang gunu-gunu lagi ni syalek tomet kum gikin te teng-teng tiang yo do kam ni tre lagi jong geri pergi jengret lengsim teng-teng ke peran pensyai tu manager ubri kerajaan hasiap lagi siap dan tiba ya tu kiong ba kacur ba ke molestation lani kacing curang kejat yang kita kintai kasih di hakini di hotel yang kuat di makum kita yang kuat bagi kejat diri kan susah so tanggamar bagi tutup ni aman yang ramba kum kejat mereu halaga jonggeri langi trega kam kemaret nega kam kemaret ngenam syah bagi wei giron tempo grand shot yang kum kejat mereu ko kipat ba masuk gitar apa dia tu yang ba kabupun kapten kabaki kren ni gibaret kini pada ba kadai victor kapten tema ko tensi tensan kabakum kada roi ke par ni tua nomor kata rau ko kipat babe yonge nyenam pediang ya ka bangim dei bal pediang kum gidolam gidon kecingkit klik ni kuat dei bagai ke bangi gile kum banyak keluar dengan rai ke jingla kapan lagi jingsian ya kejat beriu ban pen klan ya lagi kejat beriu kejini ban pen ruspa ini negeri kejini
Ndrei habingi pet bomba galong hapo ka jing sinsha jing ke MBA I gemakin le put I gemakin le dusman ki kran he ki jusno kena panpne Ndrei bagi ta ke le persya ru kampane sisu ki hapan pendam to ki pat ba kai ke baca po Garo Hills lawan ni ski sha Garo Hills lanong ko ke to khana biria habage to khana kita ki parlok Garo stai Kyong ini yang player mana ni berang kecil, kau ni yang player. Kyong ini yang player kuno, apa ki pulit dia bunkam, banyak guard use tissue jom porno sama, ban guard use tissue jom porno sama. Kyong ini nak try dong ni ulang dalam sini, ulang lisuk sebeneng player, upadi ulang lisuk sebeneng, habis mentah. Nama dah ban guard use tissue lagi pulit, boleh dia ban guard use tissue. Kalau pelingok wan dinong sunong apa ogaris abo padba ulah pita abo padba omna piang show ya kecil penibo jom kita bagi jalan dia uhap panle kutu what's no snan kau ki padba dia nama kata kini mak dipanggil lawan ra kabar kamat tolong bandai ban penjinjar yakin nonikai kadang away kabangi nilabu hangi baleng yang ini stop harassment of teachers kinoi kai bapli nagapor syakapor ki hapan nila exam ya kita ki eligibility test nagapor syakapor kin hapan nila kita ka MTET kin hapan nila ki test ki babon hindi ka mas go pulabat dolong baan nila pas kita ki test kita long qualified man hikai minta kita pun kita hikai kiyo ya kajing betha bahwa fit correct paper ini kita pen pass look mendai bantu ki mentohi penyelek tes sama punta so nang hi penong hikai lala kom kata kajing betha oh ki pat babi lapin sajai kita hikai to come the voice of the people party ni slow to hot ne ke jing betha jong the directive jong the Supreme Court mereka noi ke sarkar ke devon sensitive lani ke devon perkhat ya ke GA jong noi kai kono gini giban session fight no sekat tu mane siam undang hak ke kot biang hatele ya kata ke MTET ko ki fight ba nomor kata ni slow maka ni ke sarkar ke devon shimkia nalor ke tulap ke bambiang nalor ke tulap ke marit sa ka pinong kami gini kai di kambaro to sensasu hagi noi kai duty election ru gi noi kai lingbaga jingalang na bakum gani bat lingbaga ni jingalang ni tawana ga sarkar bat kam dei show ban penan kam yaki noi kai ka kam census bat ha ka kam election duty air ka kami kai kala khial pa itu kumno kai ni yo bat kumbalo menta ka sarkar kala ko bagalawan ra ya ka ta reform hak education department Kilang ra ay tagat pini yang jing pulut pisa. Ndray ka ke jing syah kalong. Baka ka baka kren baka ka baka le igna kai kalong mar pompom. Ngala kren na ngani. Ya ka jing do jing noi kai baka say la ka jong ka CPF. Ka CPF ka dai ka baka noi kai ki syaat na ka tulap ka jong ki. Bat ki jiyo an na kala syampat. Ndray minta kami ke notification bagi ni kinoi kai kina masuk punya 6% ya ke CPF ke jongki ya ke ndray kinyo tam 50% namar ke sarkar ke ju ai 100% kinoi kai ki hapan syot 100% nagata kabaki dei banyo kabamot kinoi kai mata kiyo tang tu jong balik kini gija namar ni Ukraine pun ke parti kadang ke sarkar kamdan pisah kadang kadang ke jingkerdu pisah ala Kremlin ni po assembly aga po bed ya tai ke budget bagadan kadang ke jingkerdu pisah dai nomor kata kidan ru kacing berkat mentah ban kunduh mo wani ke deficit system kalau le ben ni ke school minta kala ban ke jingkuru ban le ben ni ke college ban kundu ya ke begini benyo katum belamang dengan UGC
Kidan Shimon gay kijing donang kabagi noi kai. Ni bagani ka sarkar ka belong persya lokal lagi belong anti kasi ngala belong ne ko. Mensua kidan duna kinoi kai college. Kibari ne ka jakane kasi dan pon lagi we. Kinoi kai ne ki jakane. Dia lot ne jimin toy. Kabaga UGC ka batha lele kamang namta chonki. Hendrai minta belasan pun kisama kasi kimanang basta kimanang rung lagi pun di college di kuaman tuono lele ban pendono ya kata kaju kajiminto lele ka benefit kaba kijio hakipor ke pemensuah oke pak memang kita ngena wan snap banios mo urwer Aminta kesorgar na dandu e ka jingpu ban pendono yiki sanction post paro Tirana kesorgar taong ban penbahaya ke education katpa ya ke jisiu juga noikai la penret hangno onla ban pring ya kita gini dansa haga kam hikai neno masuk banyo itu noikai ke bepit namarkan longtang ke jakari dengan sipor katbam pariokam banyak sikakam hikai Ndelayo diki kambak hamba ini shanu kan kalek kan boy ke jak beri ke jumi minta bisno sarang baga pass percentage ke dia haba pin ai ke jing hukum bandai kan pin field penuh kan pass ndrai kan dan jimoni yo baga pass percentage lada ke quality kam dan ni em baga jok ke bagi hamane pun lada ke tak competition atau ingin suhun bagi kunci ingin supas kat bagi nama abang ni compete pak ni kuat bagi kunci kipas kat bagi nama abang ni compete hagi kam lani hagi nuginu kipenta kat bagi dan kam ni kun hak pulih ke kami dari nama kita ko kipat abit agapor ya kajing bamsap lani kajing bampot kajing bamong transparent jangan dis but the Meghalaya Public Service Commission hagajing traikam hagakam chungkam tungjam mar kita daw ni tip balai kolong tunta ngala keren ni gani apo assembly punsin kimtre namal kan pendunong ya kani ka sorka ban ai chingra tangye ke dibri ke begitu kena kini ki nong shan ki kilani ki bhai ek basam ki jonki Dahil naman ka Voice of the People Party ka kwa balingba ka ke jiaki nintawan ningtawe badiban wenglot ya paro kitigit khat hagi TSC MPSC kibanon ke jingai ka bacan ke sang sang ke thai udhat jong ke TSC udhat jong ke MPSC ondai banton ke jingai ka bacan bakaseng NPP bakaseng UDP bakaseng HSPDP bat kini kiseng di Malaysia lani seng BJP ngem dei ban ala ni dei ban tawa bat ni ka sarkar nitip don shibon ba kit khat age DSC bat MPSC ki badai kita ki nomor shan ki ba klan ba jong ni party ki ba sinshar ni ngenom la ban jo ye ki exam ki ba ko ki pat ba be lemdala weng shwai ki Idan kamu man pentingna baga TSC baga MPSC kini benda ni confidential section iyo snow Singapore leak jingli menjudan pat basyak penshibab nama bagamdan kata ke confidential section lara kata ke confidential section lara labu bat IT yai Dr. Kara le sehingga nak nak Singapore Kumu in charge jong kata confidential section. Kabari pek yaki question paper. Mdan menum betip bau Dr. Kara udai pek ya kita ki cingkli. Lara kami ke kubur baga lead ke cingkli u Dr. Kara usah pensitam am. Katakan kedai kabangi ni kwa ndai kumalam da melawan fix yaki responsibility lagi melawan pergi yaki no Kipriu dan ki officer apakah dan ke jingrat jong kini ki cingkli.
Apabagi officer kibananto ki persang ban pensenge ki syaweng pemban ki syak transfer. Dai nomor kekarau ngine piu ban pendikna baga DSC MPSC naru menta kan ai kata ke jumprekan ke khoi ke suba ke ban transparan nyem manoboyo tangma kiba yo kide hok ban yo kita ken kiba tibet ban kiba pass hok ye ke exams. Minta ki kena jungi jing hot pro exam kadai tang formality kadai tang jing pendak program. Nama kita kini mereka wika kau kuki pat babi kamat kabangi kuat ban pusno yapi agan ika por kabamenta kabasabat kamat kabangi kuat ban pusno kalau ban sange sembilan kapinjalan kam ya kita pula syungkat naga kam lani stop job extensions to retire employees. Sange no ke extension. What I extension ya kita syungkat naga kam nomor kini ke panglat company iki vacancy panglat iki sama wak kam wak jam labiang bila ini kisi ke youth wing job voice of the people party kalau let haki di bondli di department banta bagi ban wengno iki iki punjan ya kata ke jingthungkan ke jempi ke por kidan kita tam rusnam motor rofi tam kidan ke jingere macam bagi kita bersinsar pada nak por jam ya ketulok sorkar ku kipat ba nama kata taruh di gawe ko sahmat kabesan kadi menyata ya kijaga patba lani kirira yang ni ke kendau ke slap kadi ke mat ke bakong santam ke dona ko ban kren hagi ke por ku kipat dawi